Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mu minsi mike ishize nibwo twababwiye ko hari impinduka urubuga rwa WhatsApp rugiye gukora, imikoreshereze yarwo ndetse n'ibintu bishya bijyanye n'amabwiriza yazanywe yashyizweho abakoresha uru rubuga basabwa kuzemeza bitarenze tariki ya 15 Gicurasi. Iyi nkuru nanone yakomeje guca ibintu, gusa reka twongere tuyibanyuriremo neza ukuntu ibintu bimeze ndetse n'abantu ngo bari barimo babishidikanyaho rwose impungenge zishire. Tariki ya 6 Mutarama uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2021 nibwo ikigo cya WhatsApp Inc gifite mu nshingano urubuga rwa WhatsApp cyatangaje ko tariki ya 8 Gashyantare kizakora ivugurura rigamije kunoza itumanaho hagati y'abarukoresha n'ibigo by'ubucuruzi. Aya makuru yaciye igikuba mu bakoresha uru rubuga babarirwa muri miliyari 2, bitewe n'uko baketse ko iki kigo kigiye kujya giha ibi bigo amakuru yabo bwite. Abenshi batangiye kwimukira kuzirimo Telegram ndetse na Signal. Bivugwa ko umutekano w'amakuru y'abazikoresha uba wizewe cyane. Gutakaza abakiriya umusubirizo kwatumye WhatsApp Inc yegeza inyuma itariki ntarengwa yishyirwa mu bikorwa ry'izi mpinduka, igeza kuri tariki ya 15 Gicurasi uyu mwaka turimo. Umuvugizi w'iki kigo yamaze impungenge abakoresha WhatsApp mu kiganiro yagiranye na Forbes, aho yagize ati: WhatsApp irashaka korohereza abantu ku buryo ushobora gukenera kugira ibyo ugura ugahita ufashwa na business ako kanya. Buri muntu wese ukoresha uru rubuga rwa WhatsApp azajya abona imenyesha cyangwa se notification isobanura byinshi kuri izi mpinduka, hanyuma asabwe kuzemera accept zitangire gukora nk'uko azaba amaze kubyemeza. Utazabikora ngo azamburwa ububasha bwo gukoresha WhatsApp. Umunyamakuru mu by'ikoranabuhanga Zoe Kraneman mu nkuru ye iri kuri BBC kuri uyu wa 24 Gashyantare yifashishije amakuru y'ikigo TechCrunch gicunga urubuga rwa WhatsApp, yatangaje ko urukoresha uzarenza tariki ya 15 Gicurasi ataremeza izi mpinduka azamburwa ububasha bwo kurukoresha. Guhera icyo gihe ngo ntabwo azaba ashobora kohereza cyangwa se kwakira ubutumwa buri kuri uru rubuga nk'uko bigenda mu itsinda wavuyemo cyangwa se wakuwemo. Bivuze ko konte y'urukoresha izahita ijya ku rutonde rw'izidakora inactive accounts. Gusa mu gihe gito nyiri konte azaba ashobora guhamagarira kuri WhatsApp ndetse no kwakira amamenyesha. Kraneman yavuze ko noneho nyuma y'iminsi 120 ya konte yashyizwe ku rutonde rwa konte zitagikora izasibwa burundu kongera gukoresha WhatsApp ntibibe bigishobotse. Iyi nkuru ya WhatsApp nahangaha tuyisoreje, ndetse na byinshi twakomeza kugenda tuyimenyaho twagenda tubibamenyesha. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, amakuru yacu nakagaruka.